ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ke SUV ke bapau tam jong ke India menta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment la play ye ki booking bat ya ki jing tip bakham bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai file data definition suit persiap ya kan juga. Menteri Sarkar bapai ya katanat kam jengok kai perthai ba poleng do lokataj mardor ya jing syak kena bamsap ka bahadu khalai spak klor tengka halor ke jing pentrai ya ka rural ecotourism project Harilum Garu ba pol la pensai dek ba ong batang na ke jing ong khalai spak klor tengka ru kala bakla lupa namar ba wat kamang tengka ya katanat barok ka weiru kalong tang kumba khandai puai klor tengka ulia thu bagi jing trai Harilum Garu bela pentrai lamba ketega project kikan thup ya khandai teli kisnong East Garo Hills kawai ha South Garo Hills but arteli pat ha South West Garo Hills dia thu bakamang tengka namta kitegi project kalong khatsau point live khandai klor tengka ndai hadu menta la siu tang khat lai klor tengka syagi kontraktor namar bagi dang pendap ya kam dang kumba khandai persen ai Kani ka kambam sap ba hadu ki onggaran hadu kan Sehingga Laispa Growth ke project East Garo Hills. De kani kedai ke ba penlengo ke pengendit ya nga namar ba kani ke project aga beringkong shwa ke don ke rural ecotourism circuit East Garo Hills kedai ke ba la sanction nak benta Kendai teli kisnong ha East Garo Hills. Kawai ha West, but after ha South West Garo Hills, but ka project cost kalong khatsau point lai pu kendai kuror. Kata duna khatsan kuror. Kemdai khat lai spa kuror. Ya kini di location pindapat ini ladap ban pelut khat lai kror naka khat sao point lai kror bat ladap siu not ya kane ka pisas ki contractor bat ngila ai hang tu ya ki keteng jong kisnong bat kat no ngila lai ya kane ka pisah ka bawan limba ka NEC ke jing trai kane ka wala sedang hat senam ar hajar khat nyo ka bumut aswa jong kane ka sarkar ka pemerintah bat ka sarkar beladap ru de bat kejing penslam ya kani kejing trai ru kedai wani kong shwa kejing jong ki surak ki papoi shi ki site filong ki surak ki bas new ba nang ta kladon ru ka jing penslam nak tahu jong by election ke baja East Garo Hills bat kumjo ke kham covid khat kendai nadu march araja arpo ti kladon ru sa lockdown ke ar how penami araja arpo way Kendrai na ki preng jong kini kijing trai kiba ngilak pendap pura kilong bol sagre totally completed la pendap lot bol sagre gamba gre dal magre kene bawa gre bat rap di gre ga sa tang bat kijing airong Dikani di status note nemang dal gre la pendap de ka bomot baksa setang kendiat kan kubakdai pesan jogo jing trai de la pendap de nak ta kadau kadai ka rukom tho kubor ka ba klam gono jing kli bat bala sushim bet ya ka we ka source kata nil mangso Garo Community Organization denrai kumbang ye kendu ya pi perlok untuk kubur barbor lada kedon kenu ke ba uni correspondent dan ke kubur si long times kadon jing atatin ya kadon pentri kami ki nugi scheme ru ila adai ban shim ya kadin pencai wa ya kadin pencai nangi ke department haka jaka bakin syutho haka ne korkom ka ba kam chong nong rem hangno ru
Kani ka jing ong lele ba kapai hadu kat lais pa krur ke ecotourism project kalong ke ba mlak ban mundur. Nomor wat ke budget jong department barak kawai mentak senem ru. Kadai kendai kawai krur. But Megalian Age Limited kadai sispa lai ko krur. Di kabapeni ba kam simdon ka jing wat benia kam simdon ke jing persang ban sahab ya baro arlian ke ke bakan ke organisation ke on ke bakan department ke on dikene ke dei ke ba rukom tok kubor ke ba kan ke jing ke kli but bala sushim bet ya gawe ke sos kita ke mil mangso Garut Community Organization tinrai kembang ya kendu ya pi perlu tok kubor Barbor, lara kadon kenu ke bawah uni koresponden dan ke kubor long times kadon jing atatin ya kadon kentri kami ki nugi skiru ila adai ban shim ya kadin pencai wa kadin pencai nangi ke department haka jaka bakin shuto haka ne gorkom ke ba kam chong nong dem hanno ru Kani ka jing ong lele ba kapai hadu kat lais pa krur ke ecotourism project kalong ke ba mlak ban mundur. Nomor wat ke budget jong department barak kawai mentak senem ru. Kadai kendai kawai krur. But Megalian Age Limited kadai sispa lai ko krur. Di kabapeni ba kam simdon ka jing wat benia kam simdon ke jing persang ban sahab ya baro arlian ke bakan ke organisation ke on ke bakan department ke on dikene hi dei ke ba rukom tok kubor ke ba kan ke jing ke kli kan ke akor ke burom bat ke pedi syai ya ke jing hu tang ban continue ke keteng jong department senjam untuk ke ba min file data definition suit persiap ya kan juga Nah, suatu orang dengan berjumpa dia maka ada RTI atau kedai. Lah tadi orang RTI dengan dia dengan RTI kan dia kebangi IP ketika report kunjuk tidur ke bak hilang hirup penlek tengok dalam dia jaga site kalau kumno.